woman pen ini Karbiang long gitu an 30 department of orang awal saya tanon bangke Assam government dan sini ke interview nang conduct lo examination nang dilo sabnang nang dilo hala swastan nang paper dilain ke Karbiang lo temas council temas jak kong ave hala bang jak kong gitu ke Assam government pada chief minister Himonto Biswa Sharma long siya jak kong duji tulira long hang ake hai kame tuningri dam nangji je nili kote aphan thoge na sakuri pitha puta tulira long hang tuningri nang punun lage hok loge dan kilometer itu nang bigena udah mau ceklong kelke thoge na target puno tambe Karbiang long otomas council ajak kongke avelo bubage hala sorni de system tek daklo lasi non APSL system bange lasto puthat examination ini pada samla na jadi kini tumke pinre boleh itu ke pinre boleh athela bangso amo reng wasai ke Karbi penting lok inglok aso farman kusi hala singtu lok dai kemanan panong dialu athela ke tribal area tribal bukan de malo Karbi jung sidak mituri se Karbi penting lok kuki rengmat masa ku sidak lonang ku komane Kumar komane Chauhan komane Adas ho da kelong dia aot awel kana jak kong awel lagi tulira mong hang kamat hata lagi chok che itini jong nang ko lagi alami jong si Karbiya ke development nangji di thungarata development nangji pulutang te polo sakuri labang so orang wasalang di mana jak kong banga choda je tiete jong je hok te development nangji pulutang te la di thunglong gitu mat plaster henen pajok betha halat cek parpong pen China ay si planning ham dit lam ahead ke lagi development kali makanang development no masalah lagi development kali lagi lagi itu naik lagi India long kami la bangke BTL uci hadak yang eklan dunji bithung long ta development no buke eklan dunji bithung long eklan dunji bithung long ta nonan ta BTL of family dopik lang uci da eklan dunji Karbiang long ke 99% ke BTL family long sinota dudut bom lang lasi tulira long ha ke hai tara bangke rara Muhammad Haji lagi so 20 tante prabjim ben nang labangso orengang hoy asal la kiti bange prabjim ben nang likham khedun wek nang di jong si nang likham khedun de putang te nang ke nang halo Karbiya hotul lo budi nang likhanang jong nang kok tule bangke lasi ako ay